Okay, mukaba mutya basaba ni banyabo kanswendi muri bulunyi mwebale mirimo mwebale okuyiya no kutetenkanya ona ko lwalero nzino ingombe yangera ne namusange kasanko bantu ona ko lwalo mana ntichi guba muliro ngwiribwa ko empologoma njasabigu atamegebwa mu busoga gwe twasigaza omulaye nka kuba stairo etakopeka ngera ezira alijikopa ni walivambula mu bwenso kutoko kusoma ku byafayo baba la musako bantu muri mutyaba kama bange baganda banga bagizi bange bachali bange kansubire mwena muri buluje amena nerobozi bande tatafu soja kakensa empologoma ya busoga tafu soja sangere baba amina osumbuiwe busoga mbairewo osumbuiwe nsima busime bwagizi bwa busoga empagi twidye nga tubona abembi omwembi yakola omwezi mulala yabula bidye nga bibaawo okikola otya tafu soja industry eno jaso ina kwekumanga abantu abawe ekirungi nga olina empisa nga webisa bulungi oyogere ku mpisa yes n'obuwanguzi n'okuwangala mu community n'abantu yes kiba kisobola okuyamba kwinwe okubaawo n'osigalawo ng'oka penetratinga abembi beje nga bakopagana style iwe style eno okwemba ebitasoboka wakikola otya okubanga byoyemba tibisoboka mwembi kukopa music wangu oyo mubona abantu abandi beidi ntine embe bintu nga tibigemagana aye bintu ebyo bwobo biwulirisa ino otola message otola mu message biri mu message nene ino era nze ne badange wodiwa ebirowozo bulungi oti osobola otola message ninza mwembi akasize kwemba message ngo owulirisa bulungi okusayi tafu soja yo mzee ndi musanufu olw'okubanga nkwa osobola okubanga onkyalirako buliddo nkunonya yeso nga nkunonya amina mzee tafu soja ali wakakuba ekivulu yeso wayiduza nafuna abantu bampagira era ndi musimu ndi musimu ino abantu bampagira abantu bena mulesa baganda banga bena mulesa abebugembe wakitaka mafubira budondo lukolo motayi wabasoga bona n'okuva mu district sedenda ulo bayida abantu bani na motoka bayida bampagira nikusaino waliyo muganda wange naliyo ndemo kuba uwo kandi chindi chendibuza abantu balibona akemba akalikolebwa challenge speed yesebo challenge ningi yesebo badikuwaire yesebo tafu soja osasula abakola challenge do oba just balikwenda bwendi bantu ekyo kintu kyenva okinonola kusaina inuma awo nti kirungi n'okwebisa obulungi mu bantu abantu bano buliwo bawe ebisa bulungi abantu bano batiwa bansonga lwaki tibakuwagira nze abantu ezira muntu gwensasula era abawagizi bange nze mbebaza bwebaze nti buli lwemba lwendeeta ku TikTok kuno muli wa amaani mwali wa vibe era luno era twabe tutule kwire tuti basimbulire mbalasi tibasobola kwire inuma aye bali kubalina ekibuzo kirala abantu bakopanga imwe abasomesa idi mu basomesa eddagala ekitofu eddagala lye wabagwaire itofu balikozese baganda bange gezesa ku iddagala lye ndi kulagira nze mulwembo nabakobye ndi musawata saba sente mu bigali ndi musawa singa mu basawo nga etisaba sente muki mu bigali iddagala nkuwali abwerere ekikolo n'obulezi so iwe linga mu iddagala lyena yembye lyona ekiro ile obo olinacho kwe byenayo gaire kugezesa kwekyo wala tojja kuira mu kubo ne kubona abo olwemba luno bali lwogera control lolusaze olwemba lugire era ndi kusaba abawagizi bange tulongere vibe tuluwe challenge ku TikTok ngabwe tuli kuluwa tuongere kuluwa buwe challenge ku TikTok ngabwe tuli kuluwa luteire inuma kubasa weno busoga nife otuli ku leading music industry tuchikirira abasoga tweweirayo okuba we kirungi twena tuogerwe ku mubyafaye kyekitufu kubanga entalo dide dibano mu busoga atafusoja nze nkwenda ku ekintu eki kirala toba mu ntalo beti kirungi kwenigira mu ntalo era bisere bisinga nze ebintu ebiri mu entalo mbisambira wala mbirengerera wala nze kizibu ino okumpulira nti eri olutalo n'enganze ole ni wandogeraku ndireyo n'asirika eri ebintu ebindi nga tibya buntu nga byetaagamu okuyikaikana mwabisotinga ng'abantu yes nze kyendidde ekintu kiri eki omuntu ayinza okutandika olutalo n'oyo aja n'aswaza n'ateekereza lutalo lukomaawo yes nze otegamagana naye omuntu alandiriza olutalo alutwala
Chova bona nti nenda nawe iwe tetera kubona mu bintu nto olina omuntu akulumbye wa mwiriza biki tetera akola ki senze ni musada mweka ikamu aira nebyentale ebyo atige magana ino nantala atentalo tinungi bizira kye ditwongera ko nga ife nadala ngo olina brand olutalo lubati lukwongera kuso abisere bisinga bakole entalo benda buyinza oli kitegeera ate ife katifu bakola ko entalo tukiriza nti obuyinza kale mubutwale iwe wasirika Echo kirungi. Tough Soldier. Sobola kubanga olagira music ono tulimwetaaga. Abantu balimwetaaga. Yes abo. Kuba abantu banje ne mbaddo bantu buli omu yata mu lwemba yata ku YouTube ye. Sano endongo ye yemerere kugundi kiyene. Sawa endongo yange agenda awida kumfollowinga ku social media handles dange diri ku Tough Soldier. Yes ku TikTok okusinga eno sawa eno tunonye ne mbadange ku TikTok tukole challenge baganda bange muvuge challenge ngawe tuli kuvuganga tutatola kutukole challenge bana basada tubasobola babona bali twogera ku buli wa mu Uganda nayo na Kampala ona wala ila tichalinga omwembi webusogo okufuna ekivulu e Kampala wakumuwulira nti agira ali kwemba Masaka nti gondi agire kwemba Masaka kusaine tulifuna ebivulu e Kampala tulifuna ebivulu e Mukono tulifuna ebivulu mu district sedenda already talina da Busoga so tuchebalize Katonda era ndi kusaba abagizi bange mwongere kumpagira tuongere kupika nembade ife sawe no Katonda yatu wa TikTok eno twajifunanga kirabo sobolo gikozesa ya pushing ekintu kya ife kyajamo ki mu maiso tuongere kupika nembada Tough Soldier ku TikTok Tough Soldier Uganda Tough Soldier ndino omwana yakwegomba nachaza kuwana omwana yeda yakwegomba yakati mu Busoga omwembi gwenandetaze nembe kunaye ni Tough Soldier nageza kubanga nende kitofu kunonya ko omwana oyo osolo kubanga yano yakoba Tough Soldier na nkolera mu Busoga amina so omwana oyo aba kugundi kuno kumikutu kuno nendobe kunaisubira so okwiza mu misayi ngeje mito omwana ali eyo upcoming yena yana ali eyo baila nze tinu mileno kweta mwembi upcoming kwa ndinti oyo goli kweta upcoming busobola okerencho ngali nga iwe so nze ndinti omwembi naye nani waba yakatandika mwembi wabalina talent eyo so oye naye nali eyo ngali kwemba bana yakwenda ayenda yembe kuniwe ke nabona video era na commentinga koko na akukubirana koko so oyo ali eyo yena ngoli ngwe gomba Tough Soldier nze chanizo okoba kire kintu kirala nti Tough Soldier sawe eno zena anka strugglinga okupushinga my music so nina ku support gensobola okuwaku entontono asobola kusubiza ndi sobola okusupportinga chensobola okusubiza oba okuwabula nti bana empisa kolendongo bamumalirivu kucholiku ojja kuwangula kyone ekyo kyenenzo kubanga munango bali kunkyalira ku kirungi no kunsulira ku mutima amina mzee Dr. Hussein Kansolo kubanga waidimu abasada abanene imwe bangu bakuko bantu gundi ekitufu kyakola kirungi obono ekeza ko Dr. Kanvuge motoka yange ndide wado nje wa Dr. Hussein onavuga nako bandikandide nkunonieko ayo mulimo olikola nga mulungi toli tukola bubi era abembi oli eyo nga okali kusima ku muganda wange ono obo olikola bubi ngaka ina toka obo olikola bubi banji abatasobola nakunonya ku bantu nga Dr. Hussein ono muganda ife alina itafali lyali kuongera ku ndongo ya Busoga n'endongo ya Uganda yona so Dr. Hussein nze chenkusaba kiri kirala tuteiririra tuongere okupushinga endongo ateka tiko tuse wano emizi muniji kuunaku nogema ku mundege wale tite wenja Katonda kagatone ogwa wengwa amina nicheninza okusubiza mu kamera ogwa wengwa obaba ko bibatya obaba nsasure milioni obaba nsasura kinana ndakiriya male ndaye kumunwa amina